You are mine. 'Cause I am yours. You are mine. You are mine. And you are mine. Mukija kumwe bene data mukadukurikirani Ange Michel Muhayimana muravugana nonge kuba kazi mwese mu kiganiro kuri kubora kiganiro twama tubashikiriza misi yose rimwe mu ndwi cyangwa mu cyumweru abiciye kuri chaîne kuri YouTube yitwa Next Africa TV cyangwa kuri chaîne ya Ange Michel Muhayimana kuri YouTube nyene tubaye kaze mu kiganiro cuno munsi atubana yatwiga ijambo ry'Imana twatanguye mu kane twise kumenya no kwakira ukuri. Ini nyigisho igira kabiri kandi uhejeje kuyumviriza ino nyigisho ushaka kwirungikira abandi nabo bashobora gufashwa mu magrupa uri musanzwe kuri za WhatsApp, Facebook n'ahandi ushaka kuzungikira abandi kugira ngo nabo bashobore kwiga bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ini nyigisho igira kabiri tubaye kaze kandi tutanga n'inyigisho kuri WhatsApp. Muri WhatsApp tutanga inyigisho nyekiganiro ukuri kubohora. Mushikirane kuri kuba twiga ibintu byinshi cyane ushaka gufasha kwagukirwa mu kumenya ijambo ry'Imana kandi ukakugenderamo kugira ngo uri umuntu widegenje canke abo hose muri Kristo Yesu. Rero iyi nyigisho igira kabiri tugwaye kazi. Amwe no nyigisho igira kabiri ngo twabyize mu gice ca mbere cy'inyigisho twarabonye yuko Imana yavuganye na Hosea kubyerekeye abantu banka ukuri kukumenya no kukwakira. Twarabonye ikibazo bagize ko byari ibibazo bikomeye by'ingwane bagiye barabamwe gusha Israel cagikira mu bibazo bitandukanye kubera abantu bagenda baratakaza kumenya ijambo ry'Imana no kuryakira kurimenya kurigendera mu Imana ishaka ugasanga basigaye bafise abavugishwa babo bababwira ibyo bashaka kumva bakanka abavugishwa bukuri. Turabona karero ka Yeremiya mu gihe ca Yeremiya Imana iramahagurutsa ari umusore mutonya ngo w'imyaka ishika nka 17 Imana imahagurutsa mu ijambo ryo kuvuga imbwira ati utarabaho taraja mu nda nyuko narinda kuzi naguturanjeho umuvugishwa ngushama amajambo yanje ugira ugende ubwira abantu uvugishwe ku mahanga. Ariko Yeremiya ahagurutse kuvuga agira ikibazo yari muto mu myaka yavuga ibyo badashaka kumva abantu barafise imitima yabo ibyishaka muri ico gihe ca Yeremiya abantu bari Bibiliya kirundi ngo bari baramugoreye inyigisho z'ibinyoma bari baratwawe n'inyigisho zitarukuri. Hanyuma Yeremiya Imana imahagurutsa abwira umwami yuko azoshika hano kabatwara arabaja ari jyagano mu gihugu ca Babylon canke Babuloni. Ariko umwami nawe akafisa avugishwe ipembeni baza kumubwira ati mwami Imana ivuzare ko ari impore ko ari amahoro ntugire ubwoba. Yeremiya akavuga ati ahubwo bazokunokora n'amaso avuze ivyo Yeremiya ico bamukoreye bamutaye ahantu baramufunga. Byaragize ibibazo Yeremiya kubera yari mu gihe kigoye akashaka kuvuga ico ijambo ry'Imana rivuga hari abandi benshi bavugishwa ivyo umwami ashaka kandi umwami aha amafavera aha amahera n'ibintu bitandukanye by'ubutunzi bari batonye ibwami. Na kino gihe rero nivyo gihe turimwo aho hari gihe turimwo kigoye cyane bene data aho ukuri kw'ijambo ry'Imana ukuri ko birivuga abantu bakwanga kubera bafise abavugishwa babo bavugishwa ivyo bashaka kumva kandi abo nibo bakurikirwa cyane kubera imitima y'abantu benshi itashaka kumva ijambo ry'Imana. Biratangaje ngana uba uri umwana w'Imana uri umuntu uvuga ngo urakirijwe ukorana n'Imana ukumva ukuri kanga kukwakira. Muri hose yavuga yuko ngo mwabantu banje bishwe no kutamenya kubera base kwakira no kumenya ukuri. Rero ndasenga Imana ngo kuganirize igufashe kugira ngo ushobore kumenya ukuri mbega niki. Dusobe muri Yohani gice ca 18 muri Evangile de Jean chapitre 18 umurongo wa 37 gushaka mirongo ine ndibaza aravuga gutya ngo nuko Pilato aramubaza ati ubwo wewe uri umwami? Yesu ati ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami. Ikintu navukiye kandi ikintu canzanye mwese no kugira ngo nshingire intahe ukuri. Urumva Yesu camuzanye mwisi catumye avuka camutumye kandi aza mwisi. C'était pour témoigner à propos de la vérité. C'était si far about the truth. Rero icinje Yesu camuzanye
camuzanye gushingira intahe ukuri kuvuga ivyerekeye ukuri muri make kumenyekanisha ukuri nico Yesu watwizera cyaje camuzanye ngaha kwisi gushingira intahe ukuri no kukuvuga ngaha kwisi ukuri wese yumva ijwi ryane muri make uri mu ruhande wese gukuri Imana ishaka canke Yesu yaje kuvuga uwo yumva ijwi ry'Imana hari abantu benshi baravuga ngo jewe ngo sinumva Imana ndashaka kumenya Imana ivuga none womenya Imana ngene ivuga utari mu Mana womenya ngene Imana ivuga ukuri ko adashaka kumva wumva ibindi bintu byinshi bitandukanye n'ukuri Imana ishaka kwipfuriza mane data nuko wakira ukuri nuko umenya ukuri nuko kwakira mu mutima ijambo ry'Imana ngo byakirana ubugwaneza ukuri kw'ijambo ry'Imana ukwakirana ubugwaneza bwinshi niko ijambo ry'Imana rivuga aho rero uzoca wumva ijwi rya Kristo uko Yesu niwe kuri twaza kwibona mu kanya ngo uri mu ruhande gukuri wese yumva ijwi ry'Imana iki kintu kirakomeye cyane kuko iyo wamaze kuzimira mu binyoma wumva amajwi y'ibinyoma hari amajwi menshi avuga amajwi avuga muri munsi ni menshi ariko ijwi rimwe rivuga neza n'ijwi ry'ukuri uko Yesu yaje gushingira intahe kwisi kandi twese twaramwizeye nimba waramwakira umwami n'umukiza uri mukuri urakeneye kumenya ukuri kubandanya umenya ukuri arabananya avuga ngo Pilato aramubaza ati mbega ukuri niki haha iyi niyo nyigisho no musirero mbega what is the truth c'est quoi la vérité mbega ukore niki ikibazo uracibaza kumva ati bene ko kuravuga ngo kumenya no kwakira ukuri niki mbega ukuri nuko nizera jewe ukuri suko nigisha mbega ukuri ko ari ko wowe wigisha uri kuratwigisha wanje Michel ukuri niki nje n'ikibazo gikomeye cyane uko no munsi abantu basaba ngo bigisha ukuri twigisha ukuri twizera ukuri mbega ukuri niki mbega ijambo ry'Imana rivuga ikuvyerekeye ukuri kw'ijambo ry'Imana uko kuri Yesu yaje gushingira intahe uko kuri yaje gushingira ikibazo kirakomeye cyane ko Pilato byaramucanze yaravuze ati uyu mugabo ariko arambwira ibintu cyabajina yumvira umuntu aboshwe kandi bagira bica azi yuko aza gupfa yarabizi Yesu nisha camuzanye yarabizi ariko agaca challenging umuntu afise uburenganzira umujaje ashaka kumufata kamureko ashaka mwiyicisha agatera kumubwira ati ega jewe ivyo uriko uravuga ni uvyivugiye ani nawe mbwa ati si wowe bivuze sinyama n'amaso bigwisha si wewe nimwe mu Imana bigwishuriye umviriza mwene data Pilato arabaza ikibazo gikomeye cyane mbega ukuri niki abantu benshi bako barangurikira umunsi narabaza ati mbega mwe muzi ko hari inyigisho nyinshi zitembera ziko zirigisha ugeno hino mbega inyigisho z'ukuri niziye ntiziri kure yawe zirimo cyo gitabo ugendana kimwe wita Bibiliya bamwe hamwe tugisoma bamwe hamwe dusoma kavese kama katubwira ibintu byinshi by'amasaha abiri ariko ijambo ry'Imana iri ikirimo ukuri kandi ukuri ni kuri content ngaha kuri muwo kino gitabo kivuga arabandanye mirongo ukurikira abantu maze abaze kuvuga ibyasubira gusohoka aja abari bari aravuga ati jewe nta kibi nabonye kuri we muri make Pilato yaravuze ati uyu mugabo ngene avuga avuga ibintu by'ukuri aravugana ubugwaneza harimo ubuzima muri Kristo Yesu harimo umunezero aravuga ati nta kintu mbona nshaka kumwagiza cyo mutuma yamwica mu nyuma cavuga bati nta kibazo twebwe dushaka umwice aja bati sawa reka ndabarekurire witwa Baraba bahitamo Baraba ko ari we barekura yari umugumutse y'umuroberi bayica Yesu umwana w'Imana muri make ukuri bashaka kukwica bashaka gukura bashaka gufuta kuko iyo ukuri kuvuzwa hari abantu kurya mu mutima iyo uzanye ukuri hari abantu kubabaza Yesu rero yazanye ukuri abakuru b'idini badakunda kuko burya ukuri kw'ijambo ry'Imana abantu twebwe dukijije dusenga benshi nta kibazo bagira ariko ukuri kenshi ukunda guhura n'ikibazo biciye ku bantu bigisha barongoye nibo bakunda kwanga ivy'ukuri ariko rega turabe mbega ukuri niki mwene data ngabwi iki kintu ukuri si urutonde rw'inyigisho ukuri si amadoctrine it's not about the doctrines that you believe in your church sivyo mwiza amashengero yawe ukuri n'umuntu ukuri ni Yesu ukuri ni Yesu Yohani igice ca mbere no musturasoma muri Yohani ubutumwa bwiza bwa Yohani nyene igice ca mbere umurongo wa 16 na 17 aravuga gucyahanye aravuga byerekeye ukuri havuga ngo kuko ibyuzuye muri we ari byo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi ibi byuzuye muri we Bibiliya yindi kirundi yinishasha birashasha yo gukosora updatinze Bibiliya yindi yaho ivuga ngo ibibogaboga biri muri we la plénitude mu gifaransa the fullness ibyuzuye bigasesekara
nokoresha irindi jambo ry'ikirundi umusesekara uri muri Kristo niwo twakiriyemo. Haleluya, niwo twakiriye ibibogaboga muri we, nibyo twese twakiriye kuri Kristo. Muri make DNA ya Kristo niyo twakiriye, ico Yesu ari nico twakiriye. Umunsi wa mwakiriye nimba waramwakiriye, wakiriye ibibogaboga muri Kristo Yesu. Umvize umurongo wa 17 ngo kuko ibyuzuye muri waryo ari byo twakiriyemo twese. 17 kuko ibyagezwe byazanywe na Mose, uburu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité barakongeye ko. The truth, the grace and the truth came by Jesus Christ. Ibyo bintu bibiri biragendana, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Amategeko yazanywe na Moïse, akandi Moïse siwe yanayihaye amategeko. Moïse nawe yayahawe n'Imana, n'Imana yamuhaye ayo mategeko kugira ngo ayashira abantu. Yabaye umuhuza, umediateur de la loi, de l'ancienne alliance, wisino rya kera ry'amategeko y'ibyagezwe. Ariko Yesu Kristo nawe yabaye umuhuza wisino rishasha ry'ubuntu n'ukuri. Ubuntu n'ukuri bwiye mu kigiriki n'amajambo afatanye. Grace, truth, ni ukuri ubuntu birafatanye cyangwa ubuntu ukuri. Ubuntu ni ibako tugirirwa ni faveur mérité, ni kintu tutadushoboye. Misino rya kera kugira ngo bemegwe n'Imana batereza gukora imikorwa kanaka, bagatanga ibimazi canke ibitambo kugira ngo Imana ibemere bakundi bashime, hama bibananiye bagahanwa bakagira imivumo. Misino rishasha rya Kristo Yesu ry'ubuntu n'ukuri. Iryo sezerano rero turimo rya Kristo rishasha lituzanira ukuri, idutuma Imana twemera atari ko twakoze neza nkuko amategeko abwirizwa, ariko ko twizeye ukuri, twizeye kuri ni Yesu Kristo. Iyo wakiriye Kristo rero ko byaje biri muri we, ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Nge Yesu ashika mu isi ubuntu bwari bwinjiye, nge Yesu ashika mu isi ukuri gukwiye kwari gushitse kuko byari muri we. Umuntu n'icari rero Yesu Kristo n'ukuri, ubuntu n'ukuri byaje bibogaboga muri we, nibyo twakiriyemo. Muri make nawe muri Kristo Yesu, wowe ufise Yesu muri wewe, impemu yawe irimwo ukuri, warakiriye ukuri kuko Yesu ari muri wewe. Haleluya. Bene data, ukuri si kintu, ukuri n'umuntu. Ubuntu si kintu, ubuntu n'umuntu ni Yesu Kristo. Yesu nyine aravuga muri Yohani 14:6, nibaza ko umurongo mumenyereye, arabagukya ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. I'm the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Urumva, I am, je suis, ndiho, ni jewe, nduhoraho. Yesu ni jewe kuri, mwene data. Ikintu ukeneye kumenya rero, ukeneye kumenya urutonde rw'inyigisho, ukeneye kumenya amadoctrine menshi. Ndagira ikibazo no munsi y'abana karaba ngo twebwe turaba Pentecote, twebwe turaba Baptiste, twebwe turaba Presbyterien, twebwe turaba Evangelique, twebwe turaba Reform, twebwe turi ibi nibi usome Reforme. Mwene data, ibyo onye bica gushira mu kagwi kamwe k'idini kanaka, kategori y'ibintu y'abantu kanaka bizera, imyizerere kanaka y'idini. Twebwe turaba Katolika, twebwe turaba kumviriza iri jambo ry'Imana. Ntabwo dusanga abantu bitwa n'aba Pentecostals. Iri jambo ry'Imana ntabwo dusanga aba Baptiste. Iri jambo ry'Imana ntabwo dusanga aba Presbyterien. Iri jambo ry'Imana ntabwo dusanga aba Katolika, aba Anglika, aba Adventiste. Muri iri jambo ry'Imana ibyo ntibirimo. Ibyo n'abantu babizanye. Muri iri jambo ry'Imana dusangamo Yesu, dusangamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko usanga hari ikibazo cyo gutandukana, ngo twebwe twizera ibi, twebwe ntitwizera ibi. Twebwe bageni tubemera kuko bageni bakijwe neza, bagiye bameze uku natwe tumeze uku. Tugaje turi muri ivyo bintu, ugasanga ni imibereho n'amahame y'abantu twashize ku mutima cyane gusumba kwizera ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana tubwiye ko umuntu wese ari muri Kristo abaye cyane mu gishashi bya kera bihindutse, abaye mushavuze ngo behold all things have become new. Ngo voyez, regardez, contemplez. Niko nakoresha amasinonime atandukanye. Mu birayo byihweze, ibyakera byose byarahindutse bishasha. N'umuntu mushasha muri Kristo Yesu. Ati ngaho nta muyuda, nta ibyo byose ko twashika mu ijuru zosanga twese turi abana b'Imana. Ata nta juru rya Baptiste rya Pentecostals canke abaki rizoba hariho ijuru ry'umubiri wa Kristo ry'abana b'Imana. Cyo bituma dukeneye kumenya ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana, tutongeye ko tudakuyeko ko Yesu niwe kuri. Yesu niwe kuri. Rero igice usugarondera ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntuje kurondera urutonde rw'inyigisho. Oya, genda urabe Yesu mu ijambo ry'Imana. Kuva mu isezerano rya kera mu gitabo cy'Itanguriro gushika mu byasho Yohana, igice usoma ijambo ry'Imana, uhishurirwe Kristo, umenye Kristo. Paulo niwe abivuga neza ngo nipfuza kumumenya, nipfuza kumenya Kristo n'inkomezi zamuze mu bapfuye, ngo nzosanga nafise uburuka kwanje kumwe kuzana n'ibyagezwe.
ariko nsanga mfisuguruka kumwe kuva mu kwizera Yesu Kristo. Hallelujah. Uba Paul yashaje avuga nifuza kumumenya. I want to know him. Ntari muri anda bango jewe ngo sinshaka ngo ivyo nzi birakwiye ngo nivyo ngo ivyo bintu bya Yesu wacana navyo shaka ko kumavuga Yesu ngo kumavuga Yesu mwene data ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo buvuga Yesu niko kuri nitwe jambo y'Imana ngo ngo kumenya no kwakira knowing tuzogena turagura mu nyigisho turabe ijambo kumenya muri Nouveau Testament ijambo know to know connect ijambo Paulo araryagura cyane Yesu na ba Petero ijambo kumenya no kwakira believe and receive believe mwene data wakire wizere and live believe receive and live muri make byizere ubyakire umutima ibe revelation yawe ariko kandi bibe ubuzima bwa misi yose ibyo ari by'Imana gushaka rero Yesu niwe kuri yavuze ni jewe nzana kuri n'ubugingo ukuri ni Yesu Pilato yarabaje ati mbega ukuri ni iki Yesu ntiyamwishuye museye mu gice Yesu ntamwishura ngo amubwiye ngo ni jewe kuri yarihoreye ariko muri Yohana 14 yabibwiye abigishwa be ati jewe kuri muri gatatuza kuri jewe zomukumira kandi ngo uzomenya wese azoba ubuzima busaguza mwene data Yesu niwe kuri Imana iripfuza kwishengero tuvuga Yesu ntituvuga ibindi bintu ntituvuga abandi bantu ntituvuga ibyo twakoze ibyo dufise amashuri dufise n'amazu dufise ngira twateye imbere ngira twubatse amazi ndege tumanza kujamo si ibyo Imana ashaka twumva si ibyo abana bashaka kumva keneye Yesu cyo tuma Yesu niwe nkuru nziza niwe butumwa bwiza ijambo gospel canke ubutumwa bwiza ni ijambo riva mu ijambo gicongereza ca kera bakoresha kera rigabe mu bice bibiri agace ka mbere ni ijambo go canke abanyamerika bavuga ngo gospel canke gospel kuvyumva iryo jambo go bivuga ni good hanyuma spell mu congereza ni news canke inkuru nziza urumva n'ubutumwa bwiza bw'amahoro tuzoraba n'amazina kumbure yandi jambo ry'Imana bwiza mwereza turakeneye this time Imana yashaka ko ubutumwa bwiza bwa Kristo bukuri kuri Kristo Yesu tubumenya tubuvuge tubugenderemo hamwe ibya Kristo biryoha sinzi kuruhijwe n'ibyo usengeramo sinzi kuruhijwe n'ibyo gusenga kumbure byarakunaniye kumbure urageza ahantu biva muri cara mu nzu radi jewe byo bintu by'amadini sinshaka byo bintu gusenga sinshaka kuko jewe ko mbona Bibiliya siko ndayumva mu mashengero uko bayigisha siko ndayibona jewe sinavyumva uko mwana data ndagufite inkuru nziza turafise ubutumwa bwiza bwa Kristo turafise ukuri Yesu niwe kuri Yesu yimumenye arakubaha kwidegembya mu nyigisho y'intangamara twavuze duti ntuzamenye ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegembya ukuri sikintu ukuri twabonye ko ari umuntu Yesu niwe kuri niba ashaka kumenya ukuri ugende usenge uvuga mwami Imana ndashaka kunyishurira ukuri umishurire Yesu ko niba amenye ukuri Yesu arakwiye Yesu ari yagije Jesus is enough Yesu ari yagije ni Yesu atongeye mu kirungo na kimwe no tuvuga rero twigisha para bango ni Kristo tuvuga ngo nous prêchons Christ we preach Christ nous prêchons pas nous-mêmes we don't preach about ourselves but we preach Christ and him crucified twigisha Kristo kandi wabambwe akazuka mu bapfuye akaduha ubuzima bwiza ubuzima bw'intsinzi ubuzima bw'amahoro ubuzima bw'akiza butubohora buhindura imitekerereze yacu nka twimvire nge tubone ubuzima nge tubone Imana ibagire neza Imana ibakomeze Imana ibafashe wibuke Pilato yabaje ngo ukuri ni iki Yesu ntiyamwishura ariko iyo nyishora yifise kuko Yesu ari muri wewe Yesu niwe kure aba mutima wawe aba muzima wawe waramwaki ntaba kure yawe ari muri wewe nimba waramwakiriye nimutaramaka naho arashaka kuba muri wewe kugira ngo ahindure ubuzima bwawe aguhe ubuzima buryosha kwabarira ibyaha byawe wakira imbabazi z'ibyaha ko navyo nyine zirahari ibyaha byawe byakahise kubona kazoza ko Yesu yarabitanze ico gikorwa yarakirangije the finished work of Christ has been finished once and for all nibaza ko vuba tuzogira inyigisho nazo mu congereza ko ndumva amavuta y'icongereza umwami Yesu abakwiye neza abwiye neza abahezagire mwonyema tugasenga mu kurangiza munyeme dusenga kugira umwami Yesu akwishurire ko niwe kure dukeneye byinshi ukeneye kumenya Kristo niba umenya Kristo nabwirwa Kristo cyane ubuzima bwawe buzoryoha ariko kandi bitwara igihe bafata umwanya kuko utagumenya wigishwa Yesu hari usanga wizeye ibintu byinshi ukanavangirwa ugasanga umugabo kizotara n'ibyo urimo kadusenga mwami ndagushimiye urakoze Mana mu izina rya Yesu ndasengeye umugabo umugore umusore n'inkumi ankurikira kugira ngo umuhishurire ukuri kwawe wowe Yesu Kristo umwishurire mu izina rya Yesu kugira ngo amenye ukuri kumubohora ibyo amishuri heze imyaka 10 nunkanguma nkikumenya nawe umugenderagira wa munezero w'agakiza iyo passion ayigire muri we mu izina rya Yesu amen
you are mine. 'Cause I